Apreciado evidente, Bombini, nostro boletim HNO, Hospital Novo Trobanda Pronto Curaçao Medical Center. Um aspecto de mais importância para a realização de precioso projeto aqui, da presença de nossa dona local, Kahasi, é projeto que para vir a realidade. Seguro que sim, Gonzalo, por meio de boletim HNO, nós não mostramos mais os 500 pessoas que elaboram riba edifício aqui. Pero nós estamos nos best para nós trazer parte para borrar esse sentimento de orgulho que cada de nós tem para o Hospital Novo Outra Banda, muito pronto, Curaçao Medical Center. Não tem dúvida que é gente local de nossa realizar o trabalho aqui. Vamos nós tomar nota com a mestra reaccionar riba é tremendo projeto aqui. Ik werk voor Remee Techniek. Dat is een bedrijf in Nederland die het meten en regelen doet. Meten en regelen moet je inhouden dat wij eigenlijk het hart zijn van een ziekenhuis. Dat wil ik zeggen dat wij alles aan gaan sturen. De koeling, de verwarming, de temperatuur. Als je de licht aan, uit wil, de lamellen open wil, deuren openmaken. Dus wij doen alles gewoon wat te maken heeft met het ziekenhuis. Dus we zijn heel belangrijk. Vroeger vind ik het heel belangrijk, want vroeger had je iemand die fysiek de licht uit moet doen en nu gaat alles via afstand, weet je. Dus dan is het heel trots moet je er zijn op. Nee, parkeerruimte aqui, garage. Aqui na nossa comissão instalação de leiding aan nos bisa de Hospital Novo. En leiding aan nos ting PVC, nos ting PA, então nos ting pipa leiding Smart Fix. PA nos bisa te regenwaterafvoer, bisa de pipa de água zero. Então nós temos PVC, esse é para riolering. Então nós temos Smart Fix, para waterleiding. Nós vimos para doen no hospital água e original. A parte especial de aqui nanta é tapamento de flúor, que é clean kunang. Não tem a Turkish marmer. Verder betende marmer é também pegar a bouw of riba algo. Por isso aqui também com riba drager. Wanneer we zijn er meer. Dus het is algo outro, en daarbij gewoon een bouw of pegar na outro. Dus wat meer get espaço dentro. Se a você kan je bem para ding, het corre gewoon back je vloer, sali bij je voor. Caminhos por aqui na aqui, ora nos wak ribedak, tem assim na opi dopi blanco. Nós temos um dopi da cabeça de screw. Esse é cai boi me com me serenga tour e dopi nem ribedak. Me também casco me dele não tá morre assim opi. Pero suma dise mi boleh minggu smak pero so ek mi tabla tra pamira e cos vincla. E parte de banho nos bisa facilidade. E nos bisa hori com paciente que ba ficar nos bisa tem cada distância largo para chegar banho. Então chega ba dentro me sora. Então plus nos bisa e tem supida kitcheneta me cerca. Que men die meeste patiënten sentir na casa, que sentir que está in een hospital. Ik ben hier geboren, maar met 4 jaar oud ben ik naar Nederland gegaan. Dus ik heb geen kennis echt van Curaçao. Je kent het land niet, je bent er niet op opgegroeid. Alles is Nederlands voor mij. En dan zit je hier opeens, weet je, toch in jouw, ja, waar je vandaan komt. Dus het is zeker trots. Want nu kan ik zeggen, ik heb niet alleen in Nederland gewerkt, maar ik heb ook in mijn eigen land gewerkt. Voor Curaçao, dus. Consejo para turene bem desfrutar de na hospital você de nós tá. Por dia me quebra nos papel positivo de hospital. Laga negativo para humano para tem hope que os bom a passa no hospital. O tá passando tem nada, que bem que é não tem trabalho, não tá chegando na costa. Esse é o dinâmico orgulho que me também muito amo já não com não tem na costa. A mim também senti bom. Mas o ainda que tem trabalho, me orgulhoso tem trabalho. Well, evidente che occorre ricordare con entusiasmo e tra una locale che sta di lo che non realmente tra dia in dia for ultimo anno para lograr e projeto grande. Seguro que sim, anto com prazer também nós trazemos aqui Pablo via de boletim HNO. Até a próxima ocasião. Non olvidavo così che nostra ribattura differente media social, independiente del prossimo boletim HNO.